ner malaken yam biakamal guasame an wala shanga jandang degre kel ka paiwar won kindang ro jandang ro widich menen kono mo guasame na many turu menen kono me rega nana tore wike Tanzania banaling related to manana tore which ka South Sudan bana writing ko jen a very important kokon kanetiti chicken barar ke protest medit Caribbean dial chika barar medit along nana menen yena magwasa me jen tur manana dong chicken chika barar ga jeshe menen kona me na mene re widen winimi ala kor meditaten an kor mo karwade ka Tanzania lugdian ka kwarian na dana pai konen gwasa la kwarian lokana okay chicken gorno de let kel ka kwarian kwa dana pai kwan chikara no kenesha election chajerik election widen ka jomi kan lat gwasa me no mi ba nyaka ye kel ka janla ramani Salado protester explode airport in Tanzania, preventing escape by the politician amid the growing tension in election. Tanzanian protesters have taken over airport, saying no politician will escape, no one will run. It is time to fix our country. These 1,000 people are at the airport in crowd to make sure nobody escapes in this chaotic mood in the nation. They are everywhere at the airport, stopping exile from government officials whom they believe to be partaker in election rigging. Tanzanian in dilemma. So and gwada milin kon gwasa me Tanzania tikari ko gwasa me ko katin kon letken ke kan protester kan etin kon tin la jubu jala ngweni mana we dial chik barar gor kan gude me so gor kan chega me chega kon me ka turu mo gwasa me cheg mi mo mi election che nyom ko de win yen cha declare election che de win bado bana ko election ko je win ka je jen awache voting che je kwal ala vote mi je kwal jira mo cha jamnoka so mi na mo reg mi la rode entamare doaren awa ne dial te ka airport jen men yen mo ko tourne me ka kap ka netin kontin la police ni batikana nok so right now I'm right corner cha jojen wo en Tanzania chicken kweren dikana lok ka kwere jene cha ja kwanyi jene rami momni cha nok but chala do jen she kana pass she needin kontila ji which chicken chu we char she ko ka airport lo cap kan airport mostly airport right now no more airport nen kono mo kan protester reality look dien ke kumedian katin je kon let ken ke ko kan lokano ba chang kan chang ke jek ene konti la police ni ke de ni ken ka chang ke jek bo kwer mone so an kwer she ga moment pai kono nen jen she order mu di che te bono de ni de ti de kan ke de ka mu ka karik ka ta ran ka lat ke je ko antam cha la do cha kwer jidit cha ja kwan ke cha ala kwer jidit ko she ga jane jan shi jan cha kwanya la kwer jidit ba cha jogo no ne me kajije kan kon pass tele kwer mu chijek so right now she kan yugo jano tele option the nobuko airport era mu mu te airport ke ram mo brodo ke bijian ko chala do barkarodin nen politician bararo da bar ko chi gorno jin baji kef ke baji jaganetin content ko le shen ajek and then chi netin la civilian kan chi enough is enough one of the airport any day ko chala do gor kan de garin kolganet kon la politician ko this is what happened me kan ngaje no chi kede je kan kala la kwal karurin bi gen bo we dodien but chaga jogo no she bi to ko mission me jenta dana len marin jenta ka Tanzania election titi kati baj mi chawe lat ke jen en queen quarry la politician la let ken long lo chira na goro dong de look ke cha de kwan den whatever way mu de pass ke jamo bi goro bi pass kan me cha gor cha goro tera mu de path cha goro kan o tera mi mo mi chimi jeksi lat der na nyoko murwaje na ko zen Tanzania president Diogo Jano jencha janyu ko amlong so na me protest mi la road me de kon diala ling revision winami ka jen doro shal ka mo Tanzania so na me one of the factor ka Africa la kwara Africa chika na gorno kan de ke jien jaladin
Good can odeka dong tin ki deka tin. So na many mishala they can re which in Winimika Tanzania. Take Mudian Bananyok Mukwen Kono Guaseme Bokule la mentor gray which ka South Sudan Bajan Yakel, cause right now Reunion one week South Sudan Latkan no them Malderabin, but can they are not ready, would a men kono pastor which Kajuba ka pastory take a statement Misha Guasman Banyaka Yakel. She leader urge homegrown peace to restore South Sudanese dignity. Janagore Janode Malder Berewika South Sudan. Ajan Shude Shale Dr. Zakaria Manyok, a chairman of the strategy committee at the South Sudan Council of Church. Alama Lukun the Arabika South Sudan Jen chairman. Shole Kum South Sudan and Wonene, de Malder Ben Bajakun Yagwaseme. A religious leader is calling for an urgent homegrown peace process to restore the dignity of the South Sudanese people, stating that the current peace deal has yet to deliver tangible benefit to ordinary citizens. A lot of Joe make I radio and good and kon Guasem go Guawode South Sudan there to Kamal, Kashol ne dialode can mal de cananok. But let's say it. Jin nogamal but tire which could you back kirm yadit kel chol yenate cocaine no nagamal mal bajo kule lade di karamandana dong de mal de la jaka yakel alo lede nyinka without condition charge you no jin melody mije but lede nyinka kajana wane cocaine waga you no nagamal ne cocaine chicken look by the way no can mal but you should know mishi kwer dan kuna la ruwashi misha mal shajanok dumba mal bukula benidi she would he expressed serious doubt about the successful conduct of South Sudan national election scheduled for December 2026, warning that holding the poll without first completing critical peace agreement commitment could trigger renewed conflict. Ajan wo bina focus ke election ke ko inquiry ke jan gwaseme telemal mishare no ko telemal ano bina focus ke jan election mission me e ko inquiry lat ke je gwamimo telemal mishare kon lat re which ka Sudan mal dande men de mal kul nung ajani baje kul mal bu kul benede kam mala be gwas dana china chicken mal chicken ko laten then after that yanga je to mal tetin mena kul okay election but right now mishi kume morai ke kim ya de chamal che janok che goro te ga mugwa mu lat kan this cheerleader terwaje no de mal derben kurela for how long she charge no ba mal ba jinu ngilwa ko dane katel mo gwa mala welat ke kirim yadit la kirla ja lanke no jin normal no mal then after that baroda yaje no ba mal ba jinu and then gwada mo betel mal mo bikim yadit ba jinu already so gu yene di wun mi mola na ro ke kwido no jin no ni mal please no ni mare we ka South Sudan jeno yo be blanete ko kente beletu te she go no dong te mal mo de ben de mal de ben de ka wenedien. So that should be the question. Can a dial no malat kono mal re ka South Sudan ka kim ya de che goro bi mal ben che goro te mu balan mu gware we ka South Sudan bi mal ko le benedi ko kir chala ngalong okay chala ngalong ji South Sudan dial ka run dial en wo jin normal noni mal but che mal che je gorno ba mal be jenong why amum lokire kir dole ko bi power be jen ka je we jeno jen power be jen so mu power we jen jeno dong like I don't know we jeno dong ba je chen jek ji South Sudan di al Kairun galati che we che yarne right now we jeno dong the power there we ka dakma charge then ka do bdan guje but na me mutual ke probability nobody no there ma charge there power there jek ke che je jek and it's not masan wo dong ring ma charge be power be kan. No, they is supposed to go couple ka queen quarry, but dual kilmi yadit. Amu dual ke kiron kange je gwanwo en queen quarry a option kill mudini jan kamala no be bere ka South Sudan. Ano chiran cheje de guje no dong and go michao mala be gwen no ba kom no ba jo kan ko jen ta dan gwe jeje. But tell a way out michi kilmi yadit chamal cheje benok mishe bugoro bi malba ben bukon gal ta ngai kodi en kuma South Sudan baterering na tungwan
you know, go to there malder jenok there malder jenong then they all the alcohol in beke they ruin caption ko is the only person who don't take power right now madam malder jenong but bume logo over mal be jenong so ramchina mo de kon guje no te mal benong no tell mal benong ko rana la je kula ngat ka gwa dana shi mal chi nok mi chaji won gun dial no no mal ben ka be ken chi mal chi no yo de no jin chi mal chi go no te mal me deben you know jen ta dan natin mudda lejen ko be mal be jinong en kir amu mi she gurno be ka fol ko jen jene ko mala de long fo en kir ya de jene de a jene ngan chen guru take dakma char mi bi road chung you know jen ta dan do leje why mumu do leje mo ka dakma char just a ordinary citizen ba ki ramimo mishit kene dia la koken mi macha de kwany ba ka de kwany instead of dong bilu gono bi sas nan ba te kamal ka lugdu ki ga nyiru ka dakma char no te ga yang machar mu kombe kan ko jen ta na to bana mane mu guje jeno okay and men talk bi jeno and no wa ka kom what will happen to me so na me kelu chikir shero gujko dong aram mi she kwel she bijik so for that reason ja goro te kamal me de latre we ka Sudan but they look at it why ka kir take all the power take ne to ngwana kwa support te ne rishunga je ere ma charmla no ma la bi so Sudan ate ala te la democracy country ki democratic country ka kiro jeneno en chena gor mission mo what do you think bakula gwaide bi mal betogide mimo sira mimo mela kule la kwer nan kuna le roi ke jogde men kule la Ramadan ndong ge no de mal de jeno ku mal ko jele lo ke Ramadan ge no point de an ideal I think that should not be the solution ka kir chi jen do badan ndong de mal de je peno be ben ke je kon mal la bi la to gwa da na sinaren mat mi kanaren kon mat tel gwa me de mal de ben ke je so na me der la jom dong de kon jal te ngi tin no de kir mala nokra so mu mal we de nokra no Sudan ba wore mala mo gwa ba de dial ba kalat a chi gwini jeno dong che chongo de mal de gor ala mal je na very important thing re we ka Sudan so ne dial gor kan mal en wude shal ke me kir mi yadit shamal che gor right now ja ka Dubai ka United Arab Emirates gwadi che woten mo da tele message muni ben ko kuide so na me la roda mer yen ban len gwase me ka kuide ga manchi to gre wi ka ko video ji kon dial te ka lenten kam recordien ka kor gwat nda ne chara link pan akobo che tegre mi to waktin en go shi wun wara chajanetin ke reven killing mi to wak wun wara no mo wache we dio je te ka ramu te gwa chen mi chala do te rog mu lat shit ke dong gat ke whatever wache ogwa logre wishi mi ka kobo wa mi je chubre go den chadol cha je luk ko la lu de jom lu jok ci gitare shi kan chu kore shi kan wonak are kan naga na kamar kada kobo la main market ke jawran chalat and then from there charo de shubara munagran awashi manitin kona shi manugarmo shi kan korut kan mo waje gorgwa dan chiringtin ama kuma ba shi woko bikan koran dong do twok bikan ore ke bikan kapchong ma titi keriktin kon lat ko de tamare dwaran to gor kon de kon te kan nitin ke de kon te ke lintin ano doran mo de gor mal mi di long gor commission mo na me metatin Meridian gwas memen banaling kurdan en chitwok okay chana men toka ko be chana jeno ko la dorshal kenyirol de je ko ling tin long panenu kenyirol la nuer Christian use for peace and development chaga dangraw chaga nanga ke kenyirol gwa mi mojen kan lo kan ka motot ke ka motot kan wida den lo gor kan no de kan wen winami ka kwimal ka chire ngai kon no nuer Christian use for peace let kan mal kam not kam dori gwada jelga tin denja togo no shi netin kontela morleni then shika ben chikan na kamech from there chikan ga dangraw chikan kanang just one with it along of course mission man wo dongde na de kan ga de kan kanang siang but we should ask ourselves as more people why are all this thing happening to us what might be the cause of it then are intelligent because when we look at it this is not the first time it occurred several times
Murle been kidnapping our children, abducting our children, and also raiding our cattle, and the government is not doing anything at all. Kume telemlede, cause ta nana nakakon gaje Murle ni nangan guard kon nangan okon. De naru de yiti jeno ngumilariek kon chikon dier ke guard, you know. Chikon dear kokon, especially God and over God bajanang. This is the main problem. And then they are taking a focus in shang. Micho lad go you then they are taking a teach. Why? They not in teach. Because they're very important. Guadi and Joe Medina Ling and Guatemala.